this technical working group within the Interinstitutional Initiative on Durable Solutions for the Displaced from Kosovo, also known as the Skopje process. We're really glad to see all this have made it and in good numbers. We're going to hear, you all have the agenda, so without further ado, Deputy Prime Minister, Minister of Communities and Returns, Dario Bujetić. Hvala sam jutro svima. Želeo sam da i danas na početku ovog tehničkog dela našeg sastajanja ovdje u Podgorici imam priliku da vam se obratim, da vas na početku sve svakako pozdravim i zahvalim što ste i danas ovdje, što ćete biti ovdje u narednih nekoliko dana i što ćemo biti u prilici da se još jednom sasteći se, dogovorimo oko stvari koje trebamo zajednički da uradimo u procesu rešavanja, trajnog rešavanja pitanja interno raseljenih lica sa Kosova. Ono što želim na samom početku da istaknem i upoznam sve vas jeste činjenica da je nova vlada Kosova po prvi put u svom programu i planu rada, četvrtogodišnjem planu rada, posebno istakla pitanje povratka raseljenih i uvažila sve one preporuke koje smo mi kao resorno ministarstvo dali, što svima nama koji smo i deo ove inicijative, ove regionalne saradnje, daje već više mogućnosti da konkretnije pristupimo rešavanju problema raseljenih. Druga činjenica sa kojom želim da vas upoznam jeste to da će Ministarstvo za zajednicu i povratak po prvi put na naš zahtev imati uvećani budžet za 2018. godinu, što će nam opet dati mogućnosti da i više uradimo kada je u procesu povratka reč. 2017. godina je bila godina u kojoj ne možemo da se pokorimo brojem onih koji su se na Kosovo vratili, ali svakako jeste godina u kojoj smo na neki način učili određene lekcije. Jesmo imali dva izborna procesa, ali svakako da to nije trebao i ne može da bude izgovor za činjenicu da smo ove godine vratili veoma mali broj ljudi. Što se vašeg rada tiče i onoga što trebamo da konkretizujemo ovdje u Podgorici, želim da kažem da će sve ono što bude dogovoreno i usvojeno ovih dana tokom rada u okviru skopskog procesa proći kroz proceduru usvajanja u vladi Kosova, dakle konkretne preporuke koje ćemo imati i sve ono što budemo dogovorili će vlada Kosova, ja verujem, i usvojiti. Želim da istaknem da ćemo i mi, siguran sam, ono što smo ustanovili negde da nije bilo implementirano, da je proizašlo iz ove skopske inicijative, sada kroz formiranje nove međuministarske grupe vlade Kosova biti određena obaveza određenih institucija i ministarstava na Kosovu, dakle sve s jednim ciljem, da ovo pitanje, dakle da pitanje povratka raseljenih konačno i trajno rešimo. Prvi prioritet je, i to želim nedvosmisleno i danas da istaknem, povratak. Dakle, prvi prioritet je povratak raseljenih. U sklopu rešavanja problema odluka o tome da li će se neko vratiti ili da li neko želi da se integriše u sredinu u kojima je danas raseljen kao lice, će biti odluka dakle samih građana, samih raseljenih lica. I kada to kažem, želim da istaknem još jednom činjenicu da je naš prvenstveni cilj da ponudimo mogućnosti povratka u one sredine u kojima je povratak pre svega održiv. I mislim da
svi mi to trebamo da imamo na umu. Kada govorimo o trajnom rešenju, mislim da je vreme da ovo poglavlje, da ovaj problem, ili kako god ga nazvali, konačno i trajno rešimo. Mislim da to trebamo da učinimo pre nego što dođe do, ajde da tako kažem, skoro 2 decenije od trenutka kada su se raseljena lica raselili sa Kosova, i u tom smislu, dakle, naš je cilj da pre nego što stignemo do te 2 decenije ponudimo mogućnosti trajnog rešavanja ovog pitanja na jedan konkretan način. Na kraju, upoznat ću vas sa činjenicom da sam pre 2 dana imao veoma dobar sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova, sa šeficom misije Evropske unije na Kosovu i šeficom misije EULEX-a na Kosovu, gde smo razgovarali o problemu ličnih dokumenta, i mislim da je ono što su bile preporuke koje su proizašle iz skopskog procesa nešto sa čime smo se mi saglasili, ali je krajnji zaključak bio da želimo da zajedno radimo da što više pojednostavimo te procedure, dakle da procedura izdavanja ličnih dokumenta i generalno rešavanje tog pitanja bude što lakše i što dostupnije za posebno raseljena lica. I još jedna činjenica oko pitanja uzurpirane imovine, to je pitanje imovine, kao jedno od važnih pitanja. Mi ćemo zajedno raditi, opet ponavljam, na osnovi preporuka koje su proizašle iz ove inicijative regionalne saradnje, da u toku, već na samom početku 2018. godine, ono što je bila preporuka sada bude implementirano. Toliko sa moje strane u ovom tehničkom delu. Svakako da ću više govoriti u toku sutrašnjeg dana, a svima vama želim još jednom da se zahvalim i poželim uspešan rad. Hvala.